bafethu kuthanda ukuphazamisa lo wenza ngaze mshaka kakhulu ngobunosi Amen. Mshaka libasemthambeni nje asikho phambili kushena kumenzeka lo iyashopha ke nje bamcala ngokukhuluma ngayo sibonise kakhulu ngezwe kakhulu kunabantu emumva mhlambe abanye basuka emazweni akude bafisa ukuthi ushena uthini ngesabatha onikeze ukodwa sikhuluma egameni lenkosi ushena bese behamba la bahlangana nabo ngelanga sehamba umhlaba wabo uMnazarete thina hlangana nabo bephapho begebelethi bela bayibagwela ababhalweni bafela bangeza nje ukuthi kuthiwa inawo nje ngithi
ngesikhathi kufanele isikhathi esikhulu. Yabona nje inkinga phambi kwethu inkinga kulo. Kodwa inkinga edinga umqondo nokuhlakana. Edinga futhi umuntu lesibili othatha isiqungo. Thixo Nkosi yamakhosi ngo-2010 emzileni egcwele ebuhleni phakathi kavranda endlini yenkosi uthini inkosi yasibenze ekuseni ngekhathi ngasha u-8 sasibabili yasibenze inkosi safezelinda siyile phambi kwendlu yathi suke ivela kancane yasikholela kade singene evranda kujwayeleke ukusondela khona kodwa sabukana sangavumuka phambili omunye wabuka omunye yaphinda siphelelo yabona sinabile kanti sikhola ngakabuka ngokushesha sakhuthuka sakhuphela phansi kavranda ngalolo suku inkosi uthi ngayizositshela ukuthi yami emhlabeni kwamhla 28 ngayizositshela ukuthi yami emhlabeni izositshela ngeyalo zonke funa sizenze emhlabeni lezi ngisaqhubeka ngazo namhlanje impilo enzenzayo engayitshelwa lona yazositshela ngenkosi ezofika ishelo lenkosi ezofika ezophatha uNazaretha le nkosi ade sabena ngasentabeni yenze imanga ekade yenzeka niyibona umhlangano wathi amen inkosi yabebuhleli ithe akumezela ukuthi uhambo lwaminyaka luzoba kanje bamenazelo ukuthoba yathi funa amashali endleleni kuzofika entabeni aphuma amashali wathi aphuma ngesabatha esenze sabatha base bathe engalweni bese indlela kaNkulunkulu entabeni amen babona athi zilishitshile nasezweni lokuzashintsha izinto babuza abantu kwenze njani kwenzeka ngalonyaka bayazi abasendoda bavala yonke into bavala wena mfundisi ngafika yaba ngishola ukuthi sikazile ukuxaka ngafika phambi kwabo abafowethu laba ngathi ngabafowethu enkani futhi bashayela bathepha badela ukuthi basebenza ngempela bangasho ukufundaza athola abafuni lutho bavimba yonke into ngiyadiscussa ngese sikhathi mina angiyelethwe umfundisi oyiprotect Namthisikazile njengezinto zemakhaya phela ukuthi eceleni futhi ukuthi abantu abathunyweyo bethu unyazi bayigcina intando yonyazi funa ngigcina intando yokuhle amen bazoselela abafowethu abashumayela baselela baqala ifoundation yokuhamba kwentabeni baze babuye ngale foundation abayibekele unyazi amen sashaya isikhathi sokuphuma ebusweni kwahanjwa kulontabeni niyabazi ubuhlakade bukhona umhlangano wokuqala lona iphepha lingabhali ngawo elingabhali lisho yonke into yadenza nenkulumo ngadenza umhlangano wokuqala iphepha
elingafuna four times a day libusise ukuthi ngoba kwasikhona abafika wasigeza baba enyembezi seshutha yakho uyawupheleka sitshela zonke izinto ezidikha ngeke yenze lamencesa umsezulu kodwa kwathi udume umindawo shebulala abantu kwaje usigezile baba wageza amanazaretha wageza umshaba bonga kusho ujenerali phela wamaphoyisa hayi yedwa ngoba nabanye okhomanda bajada baningi ngoba ile imfundo zabo namanje ngibakhuluma ngecawa labala ngaphandle bahambe bonke umsebenzi wonyazi Amen. Umhlangano ka-2026 entabeni engcwele isibonele mase siphila khona inkosi mase ikhuthuka kuba le ntaba esikhundleni sokuthi inkosi ibheke le ntaba yavula inkonzo angaze manaweni igcine lezi zinto ezoba ziyafuneka ukuthi inkosi yakhuluma athi ndahani nako ngiyanqambela afunde indaba yezibili kodwa nje ufuna ukukhuluma ngama-development aleli bandla ukuthi bawungabhekile uzohlala futhi ungavumi ukuthi uphilise ubaba umpilise ngiyabona kusekwandile ukuthi nami ngiyakhamba ngithola baphilise ubaba kade uphilisa kakhulu lapha yiwane kuyekade nje bengafunele benza yonke abathanda kodwa lokho ewenza umhlangano ukuthi wenjani into bekuphilisa ubaba ngolile ikhanda lo hayi kwalo lingathikisi nenkosi kuthi sitshela phakathi kwavulande sasibalulekile kuthiwa kwezinkosi phakathi kwethu engenamfowabo engenanini kuyofuneka ubusuku wenzekile kwenzekile kuyofika isikhathi khona bezoxoxa khona umleze mfundisi noma ngaseyamleze baselule umuntu wazi ukukhuluma nokhuluma ngoba nenkosi yokuthela ngoba yabongenamuntu kwakusho inkosi uthini yakhuluma inkosi yajikisa inyamalala phakathi kwethu yabona siyakhala sonke inyama ezibheke phansi manje siyakhala yasuka yenza afika kuboza ukujika Yes, the instruction. I didn't say that you umphikize into uNazaretha ayikho ngoba nakusona zethu so manje wethe yafa uma natshala kumina ngalo lusuku lo akwazi ukutshintsha ngemva kokushintsha ayikho into yokushintsha bafake into lento ukuthi ngifisithe engibona ukuthi noma isithunzi silapha sihamba nayo batshela ngemihla ezayo yokuNazaretha batshela wale nto ezenzeka kathi ibone entabeni ngitshela manje ngalosuku uma inkosi isesikhuphule sentabeni sibele intaba yavula inkonzo kanti into ngelele bese ushubo ngajilobho bese kuyavalesa inkaba yathi icethile yenkosi ivule kongathi sekufelele ecala phansi akhiphe inyama lamazi ongazanga welifasi bathatha benkosi ayolisiza njengoba sihlangane njena ngifuna ukuphila ndifanele ngithemphule ukuthi uthole kodwa wena ongayisiza ukuthi ulalele ngeke ukusiza ukuthi akulalelele wena ufuna ulalele ukuthi kuthiwa kwathi ukuyesa inkosi icela ukuthi cela ukubamba ukuhamba kahle kwentabeni bathi cele ngabe nona sibe zine sathi sihamba siyele siphula sakona sijikile athi hayi funa kwesihlanu nayibona-ke ingabe siwenze phambi kodwa ngifuna ukulandela lapho ukuthi lezi zinto zonke ngifuna ukubheke i-secret lento ukuthi i-secret ulandela izinto futhi uzame ukubonakalana kuyabonana ukulandelana kuyabonana kuyibona kona engifuna ukusho lo msebenzi inkosi yawufaka ngosuku lwesidlo ngosuku lwa-14
nakuya khona nazana noma senza lokho ngoba naso nesitheko nashideli mathula akushenje ngikubo munye phela ozokhuluma phakathi kweMangazelelo bethi sebathe ukukhula ngoba la kwekukhulu funa nifundisa ukuthi munye phela osho phakathi ukuthi akwenzakaleni bethi akuhlangena inkosi ngedabama ungasolo ngoba ithathe wena into mhlawumbe inkonzo ngedabama uvela walese ukuthi khona kuzokwenzeka sagena kuzingcwele ebabusanani wathi mongena khona ubona uthi yaba wabashona okuphethebeleni ade kule niko semakhosi kwasha isikhathi kwamayo kwaphumela lapho kwangena phakathi kwesimayo esijwayelekile kakhona lapho no14 uthe ngina ufuna ukungena lezi zinto ziphambi kwethu uma dusele ukwamuka lekusisa kathi kuzwakala nazareth la inkosi yenza phakathi kwethu zabe ukuthatha kahle ngoba wazi ukuthi uhamba isikhathi kanani yenze mhlawumbe izohamba itsele phambi kwakho ungasazange uthole okunye kodwa bekezela indlela yethu sahlala ebabeni yemshajelo sahlala kwashaya isikhathi kwesamakhosi yasimezela khona ukuthi sizokushiya ebabeni sabuya senza izinto engcwele ebuhleni kodwa lapho entabeni kwenza izinto ezingaleyo esikhathini sake 1.5 months njengoba ngibona intabeni ngibona ukuthi intabeni isikhonile yakhiwe nje amakhosana asendaweni abanye abawona manazana leni bonke kade nibuka lapha egcileni cha indiya amakhosana la yakhamba ukufundisa ayakhamba umvangeli ayakhamba umshumane lapho amakhosana give the people a chance abantu bekhona libani makhono bezokushela badedeke bazokwenza imali le denga kade nibike wona lonziwe nibuka yakho abakhosana sabuthi ukudroba amakhosana kuba seniyazi ngoba zonishe kudumisa wona kudumisa wona kudumisa isizashela ukona ngenansenze ayithabu lejazi mokusenyuka khona kunemsebenzi khona kunjalo maqhalle lokwenzeke izinto waphihona nami ngekudlula nje ngithi akuboni zala ngithele izotshwayo laba phihona basebefuna ukuthi leholo liyo kwaba afethi lele ke bona ukuzwa usuka sebi nikhuluma ngezinto ezenzeke ku-second ya ezikhathi zokusho less than 40 days kuneholo manje entebeni inkosi amakosi neyibona iyakulokho lapho amakhosana kwela njalo awangekho nje efake imipho lesifakile awona amakhosana banikezeni amathuba abantu banamakhono babenza lapho kuzathathwe ngathethekile bese nabagayidane ngokwenkolo nazareth kuneholo ngumazulu eholo ngapha ukuthi nje ngokwendlala sizoyithethukela khona manje kodwa ukuthi imvule yasithuthuma angazi lokhambo amakhosi akubefika wona bese sicosha yini khona ngibona sefika kuvuka yonke lemasefika amakhosi ngisho bathi vele manje yenzekile njengoba ngesikhathi sithandeka lento ezenza yonke ngivuma sengibuya ngezilapho ngikufanele ukufushane kulo wami izebusheni uma sifike ebusheni inkosi yamakhosi iyamemezela ukuthi isibongo phamba ngomhlangano lokuhamba nokuthethwa yathi ndakhipha nona lethu nayi bala-ke lapho kufika phezulu 52 no ake 52 nalezi ezoke
52 udine space okuthanda ukushaya ngapha emhlatshela uNkulunkulu ihambisana izinto zenza uNkulunkulu zenza ufuna uzenze kunikela uyilayithele nawe kali bawenza into ufuna ukunika ungaluthi ikhombo usigobode ukuthi angenzeli izinto akuthi isibulo makazenza abantu umuntu mase abalazenza nje akuhlelele ukuthi abantu siyabana abantu ufuna amathanda sebenza besithumbu ukuthi sizalwe abazaphethu ababengayazi dadento kodwa ababekhuluma noNkulunkulu izinto zenzeka nami ngabe nentanda ekhaya ukuthi ngazalisa abantu abadala ababekhuluma ngemphamvu kwakho uveleze bakuthama ukuthi lapho ningakhululeki bavele nje bakhuluma kugcineni omnyanga kibaye wenze nathi yaphamba kanti ukushaya uwedweni lengane ingaphumi mina wami ngabe ubona ngamashadi nje ngiyakwazi lento yenza ngezithuba nasenkomeni uma inkomo isihlupha kakhulu ithole ngaphuma iyophuma igcwele endala ekhesha ukuthi zumeze kugcwele ijinga umva ukuthi ihambe kulowo ngokwethola selithatha ningayikhohlwa izinto uNkulunkulu zona ngabeleni wayeleza okhokhobeni ningayikhohlwa Amen. Nithi nihamba noNazaretha ningakhohlwa ukuthambo lakho nikushonele kwakini kwesintu kwakini bese kulandelana amazwi asho uNazi Sister wasi sesonweni asifunde nje iBhayibheli nasesonweni osongayo basifunda ngoba nafileyo chawo leponje lakhe khuluma athelele kahle ukusonda kodwa ngoba ngizothola ngithi baba mase kubuya lapha manje ifuna ukuya lapha mzwane ethuna ngoso uthini Ikosuthi lo Nazaretha yathi masithuma bashila yonke into ekusweni ayizange isho ukuthi ngithu inkosi lophatha nazi kodwa izinto ezenzakaleyo zonke ebhola kuze nazonke ayisho
ngicabanga ukuthi manje sisopha isinye sinenkosi una ngiyacabanga uma ngishabo ngishabo uma futhi kuyazi izinto ezithile uyashaka zilenga omunye wakwazela uba udule washa uba udule eThekwini ade babula njengoba sishawa eThekwini phakathi kwalezinto khona ezinhle khona ezimhlophe khona ezimnandi kwenzeka lezi izinto enkathi ayibakile kwafika ugazi phakathi enkantolo bashika umhlaba mhlawumbe nangekho nangomakhabaleni namashini unyazi lapho enkantolo washintsha i-constitution yomhlaba yaSouth Africa kwakhuphula zonke iy'hlalo ezashaywa kudala zabelwa ey'phokethwe eSouth Africa sakudlula kwavula indawo kwahlala isasekuseni sasivulile kodwa lezi zinto zizonyathulweni ngiyabona ukuthi ngiyashumela lapho kodwa kodwa lezi zinto ekuthiwa zi-fundamental engayekudlula isijenti liyalwazi lo naturally two natural two njengabojayo anthumelanga lapho malahamba laze lekwazi suke isikhathi ukuya ngicedilishela lapha ubaba in-charge ngalo sikhathi unyazi aba-in-charge automatically mina ngiyayisaba le nkosi siyamane mase ngizokuthiphatheka nje ngentolo yokwenza sisodwa ngoba ngiyamthanda abantu kuze ngaboza ngeke sisubikile ngale nkosi khona sishothele abanye bokuyebhedle sishothele abanye bethu abanalutho imisebenzi abanayo alahleka balahleka udeni balahleka yonke sishothele ngale nkosi ifabula ayikho indlela usingafeli fabula ngalolu suku lokushaya iy'tikili ukukuletha ezo-judgment engafuneki akazi noma ngikhumbula kahle ukuthi ngonyaka ophelileyo kube khona i-judgment efanayo yaleli baba usuka laba khona umsebenzi nomshayeli amacala akhona okay lenkosi ekhona akekho umuntu okwethulisa ufana ofaki lo akekho nosozobheka akekho omunye orula kunazetha la emhlabeni ngaphandle kwethu iyona inyazi losho ukuthi ayesengenziwe banathani lezokuba yonke into angazi ngizolikhuluma ngayo. There is so much deep-seated hatred. Deep-seated hatred. I'm not saying. When you check, there is so much deep-seated hatred. Ngoba naye inkosi ukwazi nakiwe nje ngoba naye ingafuni kodwa uyabona izabela zakho ukuthi njani buka nje lokho sesinywa yedwa akana mkwaba wana kodwa uyabona isikhathi uyabona isikhathi uyabona umkhulu uthusini uyabona ufuna ngoba abantu lapha nje basekhona esinyaba abasuke lesuthu na ile basasebona laba abakuthanda ukwenza kathi ke lesotho size nje ukubona ngathethela lonke ngesitadium yonke ukuthoba ikunda bangazi manje amen ningayidingi isando wakho futhi namhlanje sezimbabwe bafanele ukufundisa Zimbabwe. Zimbabwe. Napenda Washington. Sasa natoka baba upande ibazika. Ibona ngazibona ungazi mngathi. Ezimbabwe. Lafuna khona enkosi stadium. Nakhona kodwa ngikini mara bayazi ukuthi ushende wenzani msebenzi mpela.
Ene mane bona usuno ngal ene ngal bona. Ife tite uko dagala ni na. Iba bena sala pasala ni. Ni tete babu. Amen. Ya gine sai da asu kale. Yone kumisizo. Isi special zo kula. Amen. Ya tena mana zaidi ni tani kwa sina tuona kwa tukuba tete ya. Ebe ni ni kwa sisi kulele. Igi mama amefuka kupenda mishale. Ebe ni tukule ni kwa sina hii. Ya bushi kutengele. Fanya toka na ngoja kingine zikulela. Sio kata hapo kwa sababu mama sio kwa sababu za kwa yeye chekulwa hapa. Sina kiwe ni na kuna ya kutoka. Basi sasa ndio tunataka kama mfumo. Wana msadaoza. Lezi kwa mawazo. Situnio ile supu za hapa. Katika supu za tovuti. Kina sisi zetu. Kwa siku na sasa. Mawalo ni tu bali ile patu. Safia boga la baba kususha. Babo. Boga nasikia tila bla boga. Kwa sababu tunadoma. Tushele leo kwa shida sita. Kati na sasa kazi kwa mwecho ya sio boga. Ndio tunaenda naendelea hapa nayo. Ya kuna. Lumsebe nataka zaita kuambia ku. Sibisere nao. Notwale la kwa mpa. Bisa kuru eno kate no nza. Ubisa ndo kwa mchaba wangu. Dala ba kusua kona na babone ndeza la ba bona matidi ba bona mida. Abali babize ile olunyazi. Unyazi pesa hata sasa zona kuta. Sio tena la. Je vais aller au confort de toi. Et va l'eau. Nous pas bêter. Je peux pas dire. Et ça déna. Voici ça. Abashi. Yeah, 1825. 25. Now mninindlu esuka avale umnyango niqale ukuma ngaphandle ningqongqothe emnyango nithi Nkosi Nkosi sivulele aphendule athi kimi anginazi lapha ngivela khona. Khona niyaqala ukuthi sadla saphuza ebusweni bakho wafundisa ezindleleni zethu. Ataphuza. Esendo akwabe sekeka lenkula. Kodwa khona kuleyo ndawo. Ukhona izibhedlela, ukhona ukuthi ubathi nganawe nje ukugcina intando yakho. Ulalela ukuthi thina
ebona ndiyabashela njengoba ukuhle sesithoma ngala kukhona ekugcineni kosuku umbuzo uthi ulalelile namazwi akho ukuthi ngidinga ukuthi uthule kanjani ngenqubo yoMnazaretha. Verse 27. Kodwa uyakuthi kini anginazi lapha ngivela khona. Ebona wakwaliwe bakhunana lo. Dedani kimi. Nina nonke abenza okubi. Verse 28. Kuba khona ukukhala nokugedla amazinyo. Lapho umbona Abraham noJakobe nabo bonke abaprofeti besembusweni kaThixo. Amen. Yini lencwadi lethi yasikhombisa nami yakhombisa. Ngiyayithanda ukuthi uma ngilandela ubaba ungabe sengijwayele. Ngabe sengicabanga ukuthi izinto zami intololo. Akhoze kuyaba intololo, kuyasetshela. Ushebe ufuna into yakhe futhi. Udinga ushebe ukuthi uhambe naye. Manje-ke naku sikhuluma ngo-Abrahama. Lapha usizobona-ke manje abenze kahle eNazaretha. Ungaphesheya, ubabona bephesheya lapho bejabule. Umusi ufuna ukuyabona kade wena awenzanga la. Bakhona abaphethwe uNkulunkulu waseNazaretha abenze kahle, abaphumelela. Siyabonga abantu bengifunda incwadi. Nakhona kuthiwa abantu bathanda babaningi. Kuze kukhulunywe ngaleli sango leli. Kuthiwa izinyana ngazi leli sango noma inkinga enjani noma mhlawumbe bese leziwa amawulo amancane ukuthi ngiyangena. Usho abanye bangasephumile kufuwa kulo. Sithulana kodwa yabona athi mncane. Angeneki into. Kodwa lapha isifundo lesi ilento ethi isifundo lesi okukafika phakathi kwethu ukuthi singamjwayeli. Uma elethi phakathi kwethu esenathi singamjwayeli. Ngoba kuhamba hamba kushaya isikhathi abayaphindela ekhaba esengale njesingathi. Phakathi kwethu sekhomba omunye nomunye ukuthi nenze kahle abanye bazi bathana nazi. Imagine lo nto. Sexual sibinyama wonke lenyanga sibinyama. Mfundisi, wasubuka serious ukuthi. Besidanganya. Ukuthi lento ufuna sinenze sika kodwa sikhulume zaba. Izolenzeka. Lo mtambo of over. Kuzophela. Sekufuna ukuthi ngesikhathi ukuthi amenta ukusho ngempela yina utwana noma ukuzenzisa. Angifuni besidaze kodwa ngifuna ukuxoxa. Eqinisweni lento sebekhona labana ase eqinisweni lelifike sebekhona labana ababuyayo bekhuluma ngayo. Ngisho ngabakama mama ngivashe ebusuku etwenzani sasapha na 23 nje imese ukuthi 23 noma uphekele omaziyo bangakithi phela lapha mas emjela njalo namkholo ayenzela phela kho kodwa isifundo ukuthi asingajwayeli akumnandi ukuthi singajwayeli zeshukela nezinto lezi khona kwashebe khona yakithi leyabo shebe futhi leyabo ukuthi suka lapha uzele lokuduma. Angithi-ke ngikufezele ukuthi iyaqala le nto enhle nemnandi sibabaleki kuyona. Uma ngase nje namhlanje lapho asithumba ngesamba siyeka inanda
asiyekubula asiyekubula sithiwe yesonto kuzobona mana phakathi imishini yokubeka inazo sithengana ayithanga isidilisho kukwesheke ngabona manje ukuya ngaphakathi unika abantu babuka ukuthi ukhole kude into off Hambe tena jana. Nenda kama zetatu. Tuache mmoja wao. Mtu wako kushauri. Ewa ngeniwa. Koda wao kushuta na bala mimi nasema zi. Na ndio mwenye na tupe. Uzotuza kwa mtu kwenye ndio ya alifo kwa sababu kwa jana. Aje mtu amfaa mfuta. Utaye mtu. Kwa Mungu kwa tele kai. Sio sote ushaje tena. Paulo anataka kuita tizi za benediction. Mtu kwa na tunio. Anasema na baadaye kana mandala, watu wanataka mandala. Kama tunio ndio. Ndio mtu tungusu. Na ndio ndio kwa sababu ndio tunataka ndio mtu. Ufuna ni hai. Ibshu mwenendo hapa ni basi bali maji. Sina kitu. Ulume ndio sana ndio ya lota. Ufikifanye ndio mwenye mala hii. Ulume ndio sura la tofauti. Funa wa bisena na special. Kwa mtanda hapa. Hata wabaya hambesi leo. Basi sura la tofauti na 50,000. Au lezi ndio zipi sasa mshale ndio ya sana. Ukona kwa mshale ni bora na zuri. Kwa kuna agaba kwa mfano wako. Ndio kwa ndio baba wasoma kitabu. Na ujana na hapo ndio kwa bado ndio. Sasa tunaita ndio kwa watu ndio tu kuza ndio baba. Kale kwa maana ndio na baba kukanya hao hapo sasa ndio. Kisana na hadi. Kwa maana ndio. Sasa fulani tabe maana. Kama kwa nafasi fulani utakuja umushinga kutuma pala ate tohudele tsane akutokuta zali mara sabe nani kwa kuna spaces nataka kwa zile za mapa kanata na ngata kitu zinazaleta imani kuonesha zile ili ndio baba pepo wanataka kufanya ni yame kwa jile kusia ku gari yote wenda mtoto anaipa ajibo ndio made kwa kama sina maana sikuwa nego ikulisi isodole manje ndio shepe asina pesa ya kwenda zitai ataka kusomila agaba kwa nafanya naingezwa upi apira kwa maana sasa agaba wewe masibi kasha masimu kuni api ama mtabe ya pale azafu ito tize kusema leo mmoja ukajua ni kwa nini wao tunataka ndio ndio ito haya ndio usipotukosea watu tu haya kutia kwa soma kwa ndio watu ndio wanataka kutana kwa mbele wazi kule umwe wasufumele uneka umwe na mafumeka kwa nini mzobigala baba Akulele ndio sababu ndio ndio sababu. Kama hakuna mtu uneka. Hadi mtu tata wala ndio wajue. Uzoaji ule kama ni wale mwanzo watu wafanya nini? Umoja hapa uzubizo kufupi zinafuta bado tutala ndio. Yeye ndio kuzuna na maana kwa mbele ndio. Yaza tata ndio mche. Ukuta haya zipata ya kutina. Bwana wanazipata. Kama ukule usote na familia. Kuzo kusio kama baba na washo na usho na ndio. No haya zipata kusha kuda hapo tena wote. Kusengini. Ubasi na sala kwa komenda wale nige. Tumaneza tu. Kututumia mabuko na ndio. Ili ndio baada kumwa. Kwa moja fulani ndio. Ofete yake ndio Mungu. Unene wao tupiga mtu uzo mpira jana atisanya ndio. Uone uyazi je. Ndio ndio kwa ndio yaanza.
there's movement. You get like to what is the plan? Don't plan. I guess I would say that's what they said. Agent, I was doing man. Amen. But I didn't see that in the name. I told the name when I did. It is when you can do it on a religion. You are born able to do so. But you know, that one I never tell you what to do. I'm asking very young and I'm talking to another fan and it's a very good. I have a long question and I'm going to tell you. I'm out of the river. So there I would see. Since only man is open too. See, China has it. Okay, si China kama sikana sisi chonga sasa. Kuna sisi kuna chini na leo mtu kitu. Sisi nasema. Si ila na share hapo kwa sababu na kaleta. Kale mtu sasa kaleta yeye kuna kuja mama. Amen. Ina usiri ndio kumaliza. Hizo sakala yote ndio tena. Before you said it, China, almost comfortable with specific interest. See, I don't know body. What would you have to go through the other chain? You have to go to the show time and let them know. What would you have to go? Some of the man who wanted to do the kitchen and the food. The football with the other chain. What would football with the other chain? Well, I'm not car, every lab will kind of chain. No fish. No more. Ukateta makazo chonya ozamu uto fara kana kubele. Lady baby we ya kuzu. Osema kosi. Mbona la utoto. Dunia mfete. Na msati. Kila ambacho wote ndio wataratibu ya pesa kwa mautolo na kwa sababu ndio kulma kila abone kile sasa wala mashle ya chabe sasa ndio nasa ya pesa babu wote leo kumbela hapa bila matatizo. Baba, it's come on, let's have a super mini about stage and let's come along. Hey, let's come along, let's do it. I'm so the clown, let's come along. This time, I don't say. This kind of story, I got it to say anything. You have a number of super stability. You don't go to the as the one I need a good opportunity. What one I wear down session. I told my brother, if I read it for the number, but number 2, number 4, then I don't sit down, you will say it's humiliated. Then I will say, you couldn't manage the show down. He shouldn't have go that. I don't know, you could work in the Indian of having you. If you look at it, I don't see any Nazareth. We are sitting down all day. What I want to tell you, all kind of Catholic and today, to another. It's a way practical. Then I will tell about the only see. Oh, Cashew, Cashew. No way. Yes, I'm in those are what I'm getting for you. That's it. Open a cashew. Cashew. Most children say it is a boy who was a native shelter. This is a boy, the native shelter. This is a washable shelter. Even from what you in this set, I'm going to have any information. With the Taliban and good native. Who said that? The model is the Coca-Cola. Ili nukshana tatu wao vinatoa hivi zile. Kuanza chana za sote. Ikafuata yeye sio labda. Hata bora shule za mna kufika.
Bashiye chembe. Njofe da ga bala bani ba to abala bichi na pakindi. Ko kala ba ya da ko nazi. Ko ke da ya do bichi no mule. Are ko na do mu. Ko la le. Akan la le ne cho tena. Usa na to ma ya ko ko fume fere da to mu yo ko che no yo che. Ko da sa ka do fere le. Sa bi do la ka ru de se de manya yanzu. Another one. No one has several better. It's not a good idea to buy something. That guy who took so many money. Okay. So, some of us say, "Mobile." I said, "Okay. We are not pretending that one. I think it's also complete that I'm looking. I mean, I said, I want to start to find it really mobile. Let them know what there's too much time. Social fast. I think we have some of them asking a question about that. Everything like that, man. I think you're going to I think you're going to go to the Kulma. What about you? Kulma? You have to Kulma chicken staff. They will know that. You have to Kulma chicken staff. Who said I tried to kind of second and feel that day? As a willing. Who was the chair to let them talk to their home? As the show them up to the family. What is what strategy? Extend the call. I'm saying. I let them alarm and sound the proposal of the people. Who are the one? I was on a home in the state. I'm holding the job. Got the wrong and the other book in the same. You say, the salary of the good. The salary of the good. It's what you think about that one. The cabinet, the job of master. Who tell you they say, they will put about 3. That's what they're for. You tell me that they are hard. That I go in and say, they will go up to the room. Oh, I don't know what I'm saying. That's it, but it's really down. Really down. Whatever I'm saying, we have to know what's after the 2. But the general is about 2 is the Kuma Fadumana. The Kuma is funny and Kuma. Who are not before? So I'm just running out of the food. There's a group of teams about that. It's not as well as I did. You don't know I shall exactly in a very good. You are Tala. We are going on the water. I'm ready. I will have got 30 minutes. But I said, we wanted the decades. But it's over. I actually didn't move like this. There's a okay. It's a man everywhere. I hope it's good to open. Rahoma, I will say, Yahoo. But I mean, who does it take you? What does it take you? What are the Who are tired Senator? The first day. Who is what was exactly the time of the ground? You call an angel in other corner a civil circle. Ladies, I want to civil circle. Italian talent. What I call an angel also not so good. More financials, I'll say it was like that. Who wants to learn? I'm going to tell you that. Who produce it? She never gave us. That's a little bit. I will look at us. Some of them right at us. I will. That don't let them go. What's in my course? You don't have a 2 minutes. Ele gosta da